Zumaiarra naiz, baina ez dut inoiz arraunean egin. Kluba beti izan dut eskura, ateak irekita eta untzigorri guztiaiek apaletan zintzilik. 2007ko neguan barrura sartze erabaki nuen, ea zer aurkituko. Gauz badek, tanak inberduela eta geodek, ordu beren tanak entrenatu berduela. Eta metro kuadro gutxin, jende asko ibili ez. Nik uste espalin bado konjunto bat inda eta espalin bado launtarte bat inda, oso zaila nahi amaten hori danak. Importante hori dek, ez grupo kitia. Danak bat izetia. Netzako importante hori dek. Isaitzea eta ni isaitzena. Gu igual ez gaitu ikusten aste osua, baina ni basiatik entrena dudekela ni baino lehen nua, eta ibaki iratzetik handi torri manako. Gaur non libertadiekin mutil gazteek eta hor arreunian, está todo el año pegado. ¿Cuándo dice su ello da? Tiene que ser un deportista muy fuerte. Ale mutilak, alan bagere. Esta puta regata es diferente a todas, porque no nos va a dar otra oportunidad. Va a ser la única oportunidad que tenemos para poder correr a la Concha.